amabanga akomeye leta ya Kinshasa yarahisha abaturage bayo n'amahanga. Leta zunze ubumwe za Amerika ziyashyize ku mugaragaro. Muri kano kanya ya dosiye ishyushye y'imfungwa 15 za AFC M23 zahawe ubuyobozi bw'inyeshyamba ihinduye isura bidasubirwaho. Niba wari ukibaza niba ryarekurwa ryari ukuri cyangwa ikinyoma cya politike, gisubizo ntikivuye Kinshasa cyangwa Kigali, kivuye i Washington. Hashize iminota mike cyane umujyanama mukuru wa leta zunze ubumwe za Amerika ari ku itangazo riremereye cyane ryemeza iby'amasezerano y'ibanga azwi nka Doha Framework. Ariko ikibazo nyamukuru giteye ubwoba abasesenguzi niki: kuki Amerika yiyemeje kwinjira muri uyu mukino uyu munsi? Kuki Washington yishimiye igihugu cya Qatar ku mugaragaro mu bibazo bya Kongo? Ese leta ya Kinshasa yaba yafashwe imirimo mu mutego wa diplomasi yari yiteze ubwayo? Komeza ukurikire witonze kuko tugiye gushwanyaguza itangazo rya Amerika ijambo kurindi, twerekana ukuri gukomeye kwisha inyuma y'uyu mukino mushya w'ibihangange mu karere k'ibiyaga bigari. Nk'uko byatangajwe ku rubuga rwa X rw'umujyanama mukuru wa Amerika ushinzwe ibibazo by'Abarabu na Afurika, Washington yafashe icyemezo cyo kwinjira muri iyi dosiye ku mugaragaro. Mu magambo ye, uyu muyobozi yagize ati: leta zunze ubumwe za Amerika zemeje ihererekanya n'itwarwa rya mbere ry'imfungwa 15 ziva mu maboko y'abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishyikirizwa AFC M23. Nimuhagarare gato ahangaha. Kumva leta zunze ubumwe za Amerika zikoresha ijambo zemeje cyangwa recognizes ntabwo ari ugutangaza amakuru asanzwe. Muri diplomasi mpuzamahanga, iyo igihugu cy'igihangange kivuze ko cyemeje igikorwa, bivuze ko cyagihaye umugisha kandi ko kizagikurikirana. Amerika iri kubwira isi yose ko ibyabaye hagati ya leta ya Kongo na AFC M23 atari impanuka cyangwa ubushake bwa Kinshasa gusa, ahubwo ari ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano akomeye azwi nk'amasezerano ya Doha cyangwa Doha Framework yasinywe umwaka ushize. Byongeye kandi uyu mudiplomate wa Amerika yakoresheje amagambo yitondoye cyane ati: ihererekanya rya mbere. Ibi bisobanuye iki? Bisobanuye ko ari urufunguzo gusa. Biriya twabonye leta ya Kongo yirata ko yarekuye abantu 15 gusa, Amerika iri kubwira amahanga ko iyi ari intangiriro y'uruhererekane rw'ibikorwa bigomba gukurikiraho. Ni nko kubwira Perezida Tshisekedi bati: twabonye muri ku 15 ba mbere, udutegereje abandi, kandi dutegereje ko n'inyeshyamba zirekura abo zifite. Uyu ni umukino w'ikaramu Amerika iri gushyiraho igipimo cyangwa benchmark Kinshasa itagomba gusubira inyuma. Reka dukomeze ducukumbura ubutumwa. Uyu mujyanama wa Amerika yakomeje agira ati: dushima byimazeyo uruhare rw'ingenzi rwa Croix Rouge mu guhuza ibikorwa byo guhererekanya abantu mu mutekano ku mpande zombi. Hanyuma yongera hati: leta zunze ubumwe za Amerika zirashimira Qatar kubw'akazi gukomeza gukorana na Croix Rouge muri ubu buryo. Avandimwe, aha niho hihishe isi rikomeye y'intambara y'ibiyaga bigari. Ese wibajije impamvu kugira ngo imfungwa 15 gusa zive Kinshasa cyangwa ibeni zigere mu maboko ya M23 byasabye ko igihugu nka Qatar kigira uruhare ndetse na Croix Rouge ikaba ariyo ibatwara? Impamvu ni imwe: kutizerana gukabije hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa AFC M23. Nta ruhande rwizera urundi na busa. Niyo mpamvu amasezerano ya Doha yasinywe mu ibanga umwaka ushize 2025 yateganyaga ko hagomba kubaho umuhuza w'umunyamahanga wifitiye ubushobozi bw'amafaranga n'ijambo rya politike. Aha Qatar ikaba ariyo yahawe uyu mwanya. Qatar, igihugu cy'Abarabu kizwiho kuba gihuza impande zirebana y'ingwe nk'uko byagenze muri Afghanistan na Hamas. Nicyo kiri gutera inkunga iyi gahunda, kigakorana na Croix Rouge kugira ngo byibuze abantu bahererekanywe badakozanyijeho mu maso. Amerika rero kubishimira Qatar na Croix Rouge ni ugushimangira ko international community cyangwa amahanga ari maso. Ubutumwa burashyira ku mugaragaro ibyari byarabaye ibanga, bwerekana ko ibiganiro bya politike hagati ya M23 na leta ya Kongo bitakiri iby'akarere gusa cyangwa ibya Rwanda na Nairobi, ahubwo byabaye iby'isi yose. Amerika yagize iti:
iri hererekanya ryagenze neza ritanga icyizere cy'uko hari imbaraga zigana ku mahoro arambye n'icyizere gishya hagati y'abaturage bagizweho ingaruka n'amakimbirane. Muriyumvisha ijambo icyizere gishya. Amerika iri gushaka gushyira isura nziza y'amahoro kuri iki gikorwa, iri gushaka kwerekana ko impande zombi ziri gutangira kumvikana, ariko se ibuka neza ibyo twakubwiye mu nkuru yacu iheruka. Leta ya Kongo yo siko yabibonye. Muri rya tangazo rya Kinshasa riri muri dosiye twababwiye, berekanye ko kurekura aba babashinja ko ariho bica amasezerano. Amerika rero iri gukora iki hano? Washington iri gukoresha ibyo bita muri diplomasi gushishikariza binyuze mu gushimagiza, mu gushimira Kinshasa ko yatanze abantu 15 no kuvuga ko bitanga icyizere. Amerika iri kwima amatwi amagambo akarishye ya Kinshasa yibasiye u Rwanda. Washington iri kubwira Kinshasa iti reka kureba ibi, reba ibyiza mwaraye mukoze, mureke dukomeze uru rugendo. Ni uburyo bufifitse bwo kubwira leta ya Tshisekedi ko igomba guhagarika intambara y'amagambo n'ubushotoranyi, ahubwo igashyira imbaraga mu gushyira mu bikorwa amasezerano ya Doha yasinywe hagati yabo na M23. Byongeye kandi uyu mujyanama asoza agira ati Amerika ishishikariza impande zombi gukomeza uyu muvuduko kugira ngo ibyemeranyijwe bishyirwe mu bikorwa byuzuye. Aya magambo ishyirwa mu bikorwa byuzuye yateye ubwoba ku bategetsi b'i Kinshasa badashaka kumvikana na M23. Kuki? Kuko aya masezerano agomba gukorwa mu buryo bwuzuye. Mu gihe n'amasezerano ya Doha itavuga gusa kurekura abantu 15, ivuga gushyiraho urwego rwa MCV+ ruzajya rugenzura imirwano, ivuge ku gukemura ikibazo cy'impunzi z'abaturage bavuga ikinyarwanda, ivuga kwambura intwaro imitwe itwaje intwaro nka FDLR no guhagarika imirwano burundu, ndetse no kugabana ubutegetsi cyangwa kwinjiza inyeshyamba mu nzego z'igihugu nk'uko biba biteganyijwe mu masezerano ya politiki. Ko Amerika ibishyizemo imbaraga ni ukubwira Kinshasa na M23 ko ijisho rya samuragwa rihari kandi ko risubira inyuma ku byasinywe bidashoboka. Bavandimwe, isesengura ryacu ryo kuri uyu munsi yerekana ishusho nini abantu benshi batabona iyo bareba intambara yo muri Kongo. Iyi tweet y'umujyanama mukuru wa Amerika si amagambo gusa, ni checkmate. Ni ukuvuga ni uburyo bukoreshwa mu mukino wa eshek cyangwa meti. Ubu noneho isaha yageze ngo turebe ngo AFC M23 ubundi igiye kwitwara ite. Leta ya Kongo yarekuye imfungwa 15 ibishyize hanze ivuga amagambo akarishye. Amerika yahise yinjiramo isiga irange ry'amahoro kuri iki gikorwa, ishimira Katari na Croix Rouge, maze isaba ko impande zombi makenga no kubanga impande zombi zikomeza igikorwa. Bivuze ko umupira ubu uri mu kibuga cya Colonel Nanga na Sultan Makenga ba M23. Ese nabo bagiye guhita bafungura imfungwa za FARDC bafite kugira ngo berekane icyizere gishya. Amerika iri kuvuga cyangwa amagambo y'ubushotoranyi ya Kinshasa agiye gutuma M23 ifunga feri. Ikizwi cyo amasezerano ya Doha nta kiribanga ry'abantu babiri, yabaye inyandiko mpuzamahanga Amerika iri kugenderaho. Niba Kinshasa yibwiraga ko izakina imikino yo kurekura abantu bake, ubu ngubu igomba guhita yikura mu masezerano yitwaje ibitero by'amagambo. Amerika uyu munsi yayibwiye iti oya, twarabibonye kandi turashaka ibikurikira. Mu bihe turi mu uyu mwaka birerekana ko diplomasi iri kugenda isimburuza ku rw'imbunda, ariko mu buryo bugoranye cyane bwuzuyemo uburyarya n'igitutu kibihangange, ukuri kwihishe nyuma
nuko nta mahoro arambye azabaho igihe cyose impande zombi zitareka imikino y'amagambo zigashyira mu bikorwa ibyo ziyemeje mu ibanga, dore ko na Amerika yamaze kubihishura. Urakoze cyane wowe wafashe umwanya wawe ukaba wumvisha inkuru kugeza ku musozo. Turagusabye ngo uyisangize abandi muri comment section down below, ubundi ukande subscribe niba utayikora, unakande na like. Dukomeze twibanire 5 kuri 5. Yesu urabona uko kwinjira kwa Amerika mu masezerano ya Doha kuzazana amahoro cyangwa kuzarushaho kurakaza leta ya Kinshasa? Twebwe hano turacukumbura, tutabaha ukuri guhishwe mu magambo make y'abarwiyemezamirimo ba politiki. Ndabashimiye cyane, muri abagaciro.